کاتی خوی تلفن لگل بوش وقتی که جناب امام جلال بوجاری دو هم دبوا ببیت و سر و کمار لگل بریمر و مسئله پیشمرگه همه توشی زور مشاکلاتین باور بکن وقتی بریمر هاد ل 2003 اونده دجی فدرالی بو اونده دجی پیشمرگه بو یعنی سیر بولایم زور زور سیر همو روز جاری دیگو بی پیشمرگه حل کرد حد جایب یعنی ویلی هات بو یعنی ناخوش بود دانشتن لگل بریمر لسرام مازه آخر جار لبغداد بوین گویی دو کوبونوی ایمده بی لسر مسئله پیشمرگه گفتم باشه من امانتان بوده گرم و بایی اوانی هرچی امریکا یا اروپا یا دنیا بله باشه و ابی واب که یوی مش بلین باشه وانی مش رایمان هی ملتی کین مافیا مانه بم همو هزاره ها شهید مانده و چون ما اراده خومن تسلیمی حتی با امریکا بی تسلیم امریکاش نکی چون نکوبونوا گویی اما بریار مانده و عراقی تازه جای میلیشیای تدانیه گفتم بزرگ باشه بلام کی میلیشیا گویی بدر و جیش المهدی گفتم چه علاقت پیشمرگه چیه مادام گویی آخر آوانه دلین اگر پیشمرگه حل نبی امش حل نبی هرچی محاوله کرد بخوشی بنرمی بریمر پیشمرگه وانیا هی گفتم گوی بگیره زنی تو دیار تناگی پیشمرگه با بریارک درست نبوه حتی با بریارک حل ببی نه با بریاری منو نه با بریاری تو نه با بریاری هیچ کسی پیشمرگه بخوین و فرمیسکی ملتک درست بود خلکی تر با بریار درست بودن و با بریاریش دتوانن حل ببی گویی نازانم اما به نسبت من خطی سوره گفتم والله اگر بود تو جاری خطی سور بی بو من دجار خطی سوره پیشمرگه حل نبی والله لکتورا بوینو من هستم گفتم دوا من چوم کردستان پیاو بواره پیشمرگه حل که باشه به نسبتی هلوستی جنابی سروک بارزانی که لسر موضوعی پیشمرگه طبیعا ما تمنک دور درجه لسر مسائلی پیشمرگهاتی شورش جاری مان کردیا با پیشمرگه و با آوانه که او پیشمرگه که دروز بوا او با آسانی دروز نبوه که خبیری باشی گوره کردان که ناویان لینای پیشمرگه که مرجی خوی لپیش خدایه طبیعی پیمایه که نمانی پیشمرگهش که کسک پیشنیاری وی بکه که دله او به نسبتی ما هیلی سوره پیشمرگه طبیعی پیمایه وشت چی خیالی لو خوی انقصه دکن و انا حکمتن طبیعی بلام للای امش نمانی پیشمرگه هیلی سوره ناکره پیشمرگه نمینی بلین چی لب کید مثلا اما اورو خریج شورش جرینه اما اورو خریج چی اوینه که کیانه چی کردی مدز بینین بلام تا استا وکو پیوست راست حکومتک مانا هیا حکومتکی به مشکل من درست کردیا بلام استا مشکل من ما یا استا لگل لقى حكومتي خومان كحكومتي مركزية لقى درو جيرانه كان من دائما مشاكل من بدرس كان كأو هذا نميني هذي پیشمرگه ممكن دبيات سمان لبي وزي ما بما ياشتكي باجني وشتكي خراب امروجي كيستامتي داينا بحساني دروز نبوه هو بدرياك بروبارا خوين لسري دراو پیشمرگه سرتايكي كوبلي فقيرو بيچاره بو اما ربازشي اونده پیروز جوان بو هر ورده ادامه كر تا گيشونتا امروجا بپشتیوانی جنابی کاغ مسعود بارزانی پیشمرگه مسعود بارزانیه به خود زانی 2003 که او کابرای امریکی پول بلیمر هات کوتی پیشمرگه نابی بمینی خطی سوره بمینی وابو او بریاری دا گوتی دمینیو حتی دشمینی حتی معنی چون که بارزانی نمبر ناوی لینا پیشمرگه قرای او ناولی ندرای که پیشمرگه چون که ملا مصطفی رحمتی ناوی لینای پیشمرگه تبی او پیشمرگه هر بمینی کرکشی مسعود بارزانی جنابی سروک بارزانی حتی مای پیشمرگه هر دمینی پاشویش هر دمینی ان شاء الله چون که او پیشمرگه نمینی وضعی کردستانی بلایشی دگوری پیان خوش پیشمرگه نمینی نه او
هیچیان لە بەدەستی نەمینیزە بە کەیفی خۆ تەسەروفیان پێ بکەن و بیان سۆڕین بەڵام هەتا مەسعود بارزانی مایە پێشمەرگە هەر دەمینی. من وەکو پێشمەرگەچی کەمەندامی سەنگەر پاڵپشتی لە هەڵوێستی جەنابی سەرۆکەکەم لەبەرەوەی ئەگەر ئەو هەڵوێستە جوامێرانەی جەنابی سەرۆک نەبا ئێستا ئەو دوژمنانەی کوردستان ناوی پێشمەرگەیان هەر نەدەهێشت. ئەوە بوو کە ساڵی 2003 یەکەم حاکمی عێراق کە پۆل بریمەر بوو کە پاشی ڕۆخانی ڕژێمی بەعەس ئەمریکا پۆل بریمەری دانا وەکو حاکمی عێراق بڕیاریدا کە هەموو میلیشیاکان هەڵبروشێنەوە لە ناو ئەوانەش پێشمەرگەیان وەکو میلیشیا دەستنیشان کردبوو. بەس بڕیاری سەرۆک ئەو بوو کە پێشمەرگە میلیشیانە نەمانی پێشمەرگە هێلی سوورە. ئێمەش وەکو پێشمەرگە وەکو تقریبەن لە هەموو سنووری کوردستان 15 هێز هەیە پێیان ئەگۆترێ هێزەکانی خەبات فەرماندەی هێزەکانی خەبات کە لە هەموو کوردستان 15 هێز هەیە. هەمومان ئامادەینە ئەو قەترە خوێنەی کە هەمانە هەمووی لەسەر ئەو هەڵوێستە جوامێرانەی جەنابی سەرۆک بڕێژین لۆ ئەوەی کورد ئەو هەیبەتەی هەیتی لەدەست نەدا. نەمانی پێشمەرگە یعنی نەمانی کورد